Ni atongoria kiama kia Jubilee kuma guku Nairobi hindi ya kuhurira mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta irebe riri twerekeire githurano gia gucokerwo kiria gatafanio tariki 26 mweri turorete. Atongoria ni mathiete na mbere na guteterithia ati uhotani wa mutongoria wa bururi wari wama na makoria ngwataniro ya NASA matige gutafania mirurungano na handu hoguo macoke kuri muingi kumatha kura. Anasema kweli hataki uchaguzi, awache kuita press kila siku. Aandike barua, aandike IBC, sisi kesho tulete Uhuru Kenyatta hapa Kasarani tumuapishe. Ama ni aje? Atongoria no mokerire ngwataniro ya NASA ni kwaga kuiganira na maria magathikitwo ni kamiti ya ithurano na mihaka niguo gugatafania githurano kia uma na waragania na makauga ni megutigera ni mahitukia watho wa githurano uria maratereta bunge-ini. Tumesema tutabadilisha hizo sheria kwa sababu tunaona watu wa NASA wataki kwenda kwa uchaguzi. Kwa hivyo sisi tumesema kama kuna presidential candidate kwa sheria hataki kwenda kwa uchaguzi, tunaapisha yule rais amekalia kwa kiti. Mwini wake gavana wa Nairobi Mike Sonko uria uratongoria kampeni cia Jubilee kaunti-ini ya Nairobi ni aroire mweke uyu kuria ikaria gicigo giki magaikiria mutongoria wa bururi kura niguo ahote guthie na mbere na kugacirithia miturire ya Kenya. Nairobi hatutakubali mtu apore biashara ya mtu mwingine. Hatutakubali mtu afunge barabara. Hatutakubali mtu atishie wananchi maisha. O matina riganirwo ni kuria atongoria kwinyita rurimi riria mararia mari muingi-ini magikumithia miario ya mubunge wa Embakasi ya irathiro Babu Owino iguru ria kwagira mutongoria wa bururi gitio. Handu-ini ha Kameme TV, Njita Kamau wa Mwangi.